Kongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa gatatu tariki ya 25 Nzeri 2024. Makuru rero yacu reka tere kuri inkuru ivuga ko FDLR yaramutse irasana na FARDC ba generali rero bayo bararusimbuka. Amakuru yaraturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo z'iki gihugu FARDC zifatanyije rero n'iza MONUSCO zaramutse zirasana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR. Amakuru yaragera ku itangazamakuru avuga ko imirwano yatangiye saa 8 z'urukerera ryo kuwa kabiri tariki ya 24 Nzeri mu bambiro rero ho muri teritwari ya Masisi no mu nkengero zawo. Itangazamakuru kandi ryemeje ko habuze gatongo General de Brigade Sibostani Zigakwerere uzwi nka Gihayima wari imubambiro ngo yicwe gusa birangira arusimbutse. Amugeye rero General Nahunguka Pacifique uzwi nka Omega uyobora ikiriya gisirikare cyuriya mutwe rero we yamenye amakuru hakiri kare agahunga. Agace rero ka mubambiro kuri ubu niko gafatwa nk'amatware makuru ya FDLR. Ingabo rero zidasanzwe zo mu mutwe wa CRAP nizo zaramutse zirasana na FARDC ifatanyije rero na MONUSCO, gusa intandaro y'iyi mirwano ntabwo iramenyekana. Nubwo bimeze gutyo rero ushobora kwibaza niba impande zombi zaba ziri kurwana bya nyirarubeshwa. Kuri ubu rero impande zombi zaramutse zirasana mu gihe bizwi ko FDLR ari imwe mu bagize ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka ikabakaba kuri 3 zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kinshasa rero yakunze kurega u Rwanda gushyigikira uriya mutwe wa M23 narwo rero rukayishinja kugirana imikoranire na FDLR imaze igihe ifite umugambi mubi wo kurungabanyiriza umutekano. Cyakora rero mu rwego rwo gukemura amakimbirane Kigali na Kinshasa bafitanye mu mpera rero z'ukwezi gushize, abakuriye ubutasi bw'ibihugu byombi bahuriye i Rubavu mu nama yashize bemeranyije rero kuri gahunda yo gusenya FDLR. Andi makuru rero akaba avuga ko kuri 14 Nzeri uyu mwaka ubwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abangora bahuriraga i Rwanda bavuze ko Kinshasa yagaragaje ko idakozwa ibyo gusenya umutwe wa FDLR. Abakurikirana rero umunsi ku wundi intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko imirwano ya FARDC ndetse na FDLR baramukiyemo ariyo kuyobya uburari. Bati FARDC rero iri mu mibare myinshi, baturabona ko New York yagiye kuba inama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Ati rero ibyo ari byo byose baravuga bati u Rwanda rushobora kudushinja gukorana na FDLR. Ati ikindi kandi biri mu rwego rwo gukumira RDF kuba yajya hariya. Kugeza ubu rero imirwano hagati y'impande zombi iracyajya mbere. Njiti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko abasirikare b'u Burundi bari baragiye kurwana na M23 barimo majoro rero bishwe n'inkuba. Abasirikare rero bane bo mu ngabo z'u Burundi barimo n'ufite ipeti rya majoro baherutse rero gupfira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma rero yo gukubitwa n'inkuba. Amajoro rero yatona Nizeyimana niwe byamenyekanye ko ari mu bapfuye. Usibye rero abo inkuba yishe, amakuru rero kandi avuga ko hari abandi 12 barembye nyuma yo gukomeretswa nayo. Biravuga ko rero byibura mu kwezi kumwe kwa Nzeri inkuba imaze gukubita abasirikare b'u Burundi inshuro enye kandi rero mu birindiro bitandukanye. Ibi rero bituma bamwe mu basirikare batekereza ko inkuba isanzwe atariyo ibakubita, ko ahubwo byaba biterwa n'amarozi y'abanyekongo. Burundi rero bufite muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo zibarirwa mu bihumbi 10, gusa amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yifuza ko uyu mubare wakwikuba kabiri. Amakuru rero ya leta y'u Burundi kugeza ubu itarigera ibeshyuza avuga ko Ndayishimiye yishyurwa amadolari 5,000 ya buri kwezi kuri buri musirikare yohereje rero gufatanya na FARDC mu ntambara y'imirwano ya M23.
inshuti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Gasabo umukobwa wibanaga yasanzwe mu nzu aboshye yapfuye mu murenge rero wa Ndera mu karere ka Gasabo umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 yasanzwe mu nzu yapfuye aboshye amaguru n'amaboko bikekwa ko rero yishwe n'abagizi ba nabi. Ibi byabareye rero mu mudugudu wa Mubuga akagari ka Masoro mu murenge wa Ndera. Amakuru rero atangwa n'abaturage akaba avuga ko kuwa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024 abaturanyi rero uyu mukobwa babonye yatinze kubyuka maze babyibazaho niko kugenda rero kureba icyabaye basanga inzu idafunze yapfuye kandi aboshye amaguru n'amaboko nta myenda yambaye. Ubusanzwe rero uyu mukobwa ngo yakoraga uburaya ndetse ko yajyaga acururizamo inzoga mu nzu y'icyumba kimwe yabagamo. Umwe rero mu baturage bw'itangazamakuru ko mu nzu ye kandi abo bagizi ba nabi bamutwaye ibikoresho asanzwe akoresha. Umwe rero yagize ati matera yari irimo gaze n'ibindi yari afite ariko inzoga zo numvise zirimo. Undi nawe rero yagize ati yacuruzaga inzoga ntabwo tuzi niba ari abakiriya babikoze ngo nawamenya ngo ninde wabikoze. Ati rero babashakishe babakanire urubakwiye ngo kuko n'indenga kamere ngo bamwishe rubi rwose. Umuvugizi rero umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya yavuze ko iperereza ryatangiye kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa bashakishwe. Ati rero umukobwa bamusanze yapfuye mu gitondo. Hano umukobwa rero ukora uburaya bikekwa ko rero bashobora kuba bamwishe ariko ntabwo turabimenya. Ati turabihirira RIB rero ikaza gukora igenzura tukareba ikivamo. Amakuru rero akaba avuga ko uyu mukobwa asize umwana umwe. Inshuti rero zacu zakadasohoka dusubikiye amakuru yacu nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse kandi cyane. Mwari kumwe na Daniel Dash naho buta ciao ciao.